بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. سورة مائده آیتا 48. بناغ خدای دلوان و دلوین اون تفده بخیر و خوشی هاتن برنامه ما لسر گو اولداری پیکانینا حکمین خدایا. بله وکه گود آیتا پیروز درجی هاتیه شیرو وکرین آرمان جاج اولداریه و شیاندنا پرتوکا و شیاندنا پیغمبرا علیهم السلام جبو گودناوا مروا دا بحکم خدا حکم بکن. یعنی اگر کی گو حکمداریا خدا د جواک دا نبی موضوع پیک نوی هنگی تقیمت ت ریو ریباز معنا و تا دینداری را نامینه. ایجا همه بکرتای آیتا پیروز بشکی دوفدرجه گلک مجارات نوا خدا دگره فقط اما ام لسر مجاره که بسکنن او چیه گو پیکانین حکم خدایا. خدا بکرتایی ج پیغمبرت بجه علیه الصلاة والسلام ما اب پرتوکه هانا بحقیش ترشیان دیه گوا پرتوکه بریجی دناف خدا جوینه یعنی تصدیقات که او جیته ده موجودن یعنی ما بری انها گوتبو ناوی دین خدا حمو اسلام یعنی دین خدا حمو یک تشتیت نظمان او جی بر خدانا جیانه کبرومتا تمام پیغمبرات جوا که ده دیرو که ده جملت خورج بوگو رومت بجین بر خدان کرنا و کارو خبات کرنا. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ت بحكم و حقياق ومشتر الشاندي دناف وادا بكال بي هوا و هوسي وانا نچا يعني خداد وردا آگهدار كي شيارت كي ارمانجو مقصد شياندنا پرتوك شياندنا قرآن شياندنا كتاب شياندنا دين او گو دنقبينا جواكي دا دنقبينا انسانا دا جیانا وادا بحکم خدا بکرن. جهر امتکی را شرعتک هیا ریو ریبازک هیا اگر ما بخواستانا منه ون تف یک امت شان بنا بس جبو گو اموا عزمون بکن امتحان بکن دنما بکن ما هر یکی جوار ریو ریبازک جوار شیاننا و بزان بنکی گو وگرا و توا ببال خدا ویا جبوگو او آیت جبوگو قرآن وقتی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول حیات بنو جیانا و بردوام دکر دبیجه فیونبیوکم بما کنتم فیه تختلفون یعنی او تشتی گو ونتی دتی کون اختلافه امی و آگاهدار کن. ایجا معلومه او هنگی جبوگو زندی قرآن نازل ببو ایما ایجا جمرا چاوا خدا تعالى دوات شتيقو ام تيكفن اختلافه ام آگاه دار کرنا يعني دو قرآن ده هات نشاندن. بفي مناسبته گرکا او تشتيقو دجواكي ده دناوا مدى ببن آستنگي و ببن سبب نقاش و او اختلاف وانا ام القرآن بنرن وكا قلق آياتي دين ده جيتي قوتن يعني دبي او تشتيقو اختلاف كتنا نافاوا بقرآن چاره سر بكن يعني اجا گركا ام تمام جيان اخوا تمام حياة اخوا چوا بكن گورا قرآن بجين يعني اختلاف نقبينا مدد نقبينا هر كسي داد نقبينا هر تشتي دال سر هر تشتي محقق قرآن جوارا چاره سري كاديا يعني وكا قوتي زانين مثلا اگر ايرو حكم قرآن الدنيا حاكم بانا
او آستنگیا گود دنیای ده موجود، او به حقیا گود دنیای ده موجود، او ظلما دو دنیای ده موجود، او و گو يعني دين إسلام تي استثمار كرنش طرف دست هلدار و دست هلدار بدين إسلام مرفا إنسانا قلات خابين وظلم وتعدا خو استثمار كرنا دين إسلام حلال دكنوي أو تشتان هبانا اگر گو حقوق إلهي حقوق هبانا ونور بانا معلومة هنگی پیغمبر جیان دبو خود تعالى زندی پیغمبر مخاطبت که اگر کو ایروجی يعني پیغمبر ندناف مده اما حكم پیغمبر معتبر بانا او انساني قد جواكا عالم دنیا ده قد بيجن ام مسلمان ما ایمان بخدا و پیغمبر آنیا قول بي حكم خدا و پیغمبر بچونا و ايرو دنیا ندوي شكلي دبانا و دنیا ندوي حالي دبانا يعني ايرو ظلم كاريا تعدى كاريا بحقوقيا قد جواكا عالم اسامي ده تكرين حموش بوغو حكمي خداد ناف جواكا عالم اسامي ده نحاكما بله عردنگريا اسامي قليوي باورمند مسلمان اولدار عبادت خوشيت كن فقط مخابن وحزار جار مخابن دست هلداريا وانا نلقورا اسامي القورا حقوق بشرية هر وكا ولاتكي وكا تركي مثلا وكا سوري وكا عراقي هر دفركي زاغون و قانون و سيستم و دولت نه مسلمان نه باورمند هاتنا يعني سيستم بشري حاكمن يعني جواكا علما اسلام ايرو بسيستم بشري نه اسلامي نه حقوق اسلامي نه حقوق الهي ببردوزي بشري تي اداره كرن جبوي اواي مرف ايرو نكاري بيجي مسلمان هنا اما اسلام تنه يعني او كسي قد بيجين اسلام هيا خد خابينن فكري يعني بله راستا قلي باورمند هنا خلق مسلمان هنا فرد مسلمان هنا اما اسلام بخود تنه جبو چ تنه جبو حقوق اسلام تنه جبو حق اسلام تنه يعني اما چاوات كن مخابن دستهلداري عردنگريا اسلام بناوي مسلمانتي بناوي اولداري سنكي وكا جو هر وكي جو حقوق الهي دمشينن هر وكي جو الجورا حقوق الهي مبريفد بن هر وكي جو حقوق الهي هيا قال خو ملت باورمند بيت خابينن او انا گناه كيتكن جو في سوجيتكن اما او قال جو بواتي خاباندن جي او جي دبنا شريكه گناه وانا لورا جو خدت على قران جبو تشيان دي خدت على عقل جبو تشدايا خدت على قران شيان دي وعقل دايا جو ام البي قران هرن وام بعقلي خو لغسر قران شيروفا بكنو ام بفكرن ام بخابينو كا نو نخاباندن امانه خدا من بمنت خير وخشيده